ئامادەیە کەبەرتوویە وەک هەمی قوتابخانەن هەرێما کوردستانê holên qutabxanê bi qutabiyên pola 12 vekirin û dest bi dewama xwe ya rojane kirin. îro em jî wekî qutabiyên kempaka bertû û hemû kempên diyê Kurdistanê me weka herêma Kurdistan me dest bi xwendina xwe a sarane kir. Belê ev fetreka ji ber vê koronayê û van nexweşiyê dike ser hemû cîhanê de hatîn. Erûsa rêveberiya Perwerda Şingal seredana qutabxanan kir û ji nêzîk rewşa wan dît ka çawa qutabî pêgîrin bi rênmayan û herûsa rêveberiyê daxwaz ji hemî qutabîyan kir ku pêgîr bin bi rênmayên saxlemiyê û hikûmeta Herêma Kurdistanê. Herdîsan rêveberê qutabxanê supasiya Perwerda Şingal kir ku herdem harîkarin bi wan re û kel û pelên xweparastinê bi wan dabîn kirîne. سەردانا قوتابخانە ئامادەیە کەمپە کەبەرتۆ کریە جەشنیزیک ئەم قوتابیەت خوا دازیز ببینێن و مامۆستا و پیگیریاوان رێنمایên تەندروستی و رێنمایên ساغڵەمیێ بڕاستی ئێمە ینی شێوەیەکی باش دیتن ئەو ئەم پولا گەڕەهان و رێنمایên تەندروستی باش بوون ئیلا دەرەجا و ئەم سۆپاسیە ڕێبەبەریا پەروەردا شنگالتکان وەکو احتیمامدایە گەلێکی تەوزیعە مواد صحیە و ماسکە وان زێدەی 2000 قوتابیên qonaxa 12 amadeyî li 10 qutabxanên kempên Sinûrê Parêzgeha Duhokê dixwînin û hemiyan dest bi proseya xwentinê kiriye. Carekedî dergehên qutabxanan li hember qutabiyên qonaxa 12 amadeyî hate vekirin li gorî rênmayên saxlemiyê û hikûmeta Herêma Kurdistanê. Emar İsa Xanî News Kampa Kebertû.